أزول معلومة أطاس قنفر جن أطاس مسبغيين لاجي اسكان يفرحني ظلين يمي دربح ذي المروك تربعت لاجي اسكان تيملي لي تينس أكو ذلي فار تمور ثكينين ذي الرابا قلنا مولاي عبد الله رابا يوم يسوين غرولاش ذايني بوين عطاس قمس بغيان عطاس حبيب تزويل تغني يغيد يسولن يدي بوين اول غاف تمليلي ثاكيني غاف لاجياس كاون جينيرال فايكيني اني غاس الصبح كيني دونك باش نلحد 17 ديسمبر 17 اكتوبر 2021 اني غاس ادس ذاكلا لي رياكسيون ذا شو يدبوينا كويس وذي غادي يسولن ذا شو اسنفك شي طوح كان ليسونسيال بوين دنان باش اسني تسلم اتزرم الله فينسن خاطر مولاش ديميسيون غزيفت دونك اسني دنسل يون قيمة يدنا. بونسوار مسيو بالقاسم ذاكي الحاج جابيت انا رملال. وي لا سلامك الحاج امك تولى الماتش السكيو. مسيو بالقاسم vous êtes content de cette victoire? Bien sûr, bien sûr, comment ينيدكشيني أرسل مازال صغاري منسي نكشاتو قبل يا خاطر قبل très content vraiment ça m'a fait rappeler les années au Kilarndan cette victoire بوساقيل parce que كاين مقراضي العمار j'étais pas 74 ans الله يبارك je la connaissais parce que sa création, mais vraiment, ce qui me rend malade, c'est tous ces gens-là de cette pourquoi tout ça? Pourquoi? Les gens-là qui ont dit il va perdre 5-0, 4-0, c'est nul. Et pourquoi tout ça? Comment ils vont se faire voir ça? Non, parce que c'est une inconnue. Il faut le reconnaître. Lorsqu'on est devant une inconnue, je voudrais pas vous retenir, je voudrais bien avoir un entretien avec quelqu'un qui dit voilà. Mais le mec votre comportement, votre manière de discuter, vraiment, ça me fait plaisir. Je voudrais bien vous trouver. C'est pas la vie de tout le monde, mais moi, écoutez, il y a un proverbe qui dit le bruit de la mer n'empêche pas le poisson de dormir. J'ai bien envie de. Je vous rencontrerai un jour. من الميد ولي دار السونترفيل السونترفيل سوليد انك سيلي السونترفيل دينا غيزغا من الميد ولي دار السونترفيل سوليد مالي هذا كينيا انفغاد انقصر افيك بليزير. الزولا فؤاد لا سلامك. Azul à Mohamed, Azul à tous les supporters de la GSK. Merci bien, c'est une notification à tout le monde. Voilà, donc, absolument. On a vu un très bon match, hein, franchement. Je pense un peu comme tout le monde, je ne m'attendais pas parce que c'est une nouvelle équipe, c'est dit. Voilà, donc on a allumé comment ça va se passer et tout. Oui. En plus, c'est le premier match officiel et tout. On commence directement par un match de Coupe d'Afrique. Franchement, c'est un très bon match. Oui. C'est de bon augure. Oui. Pour la suite. Parce que, il est très intense, hein, le match très intense. Franchement, vraiment. Et pourtant, beaucoup plus joueurs, non, mais c'était un match vraiment solide.
Oui. En plus, l'équipe adverse, ils ont déjà commencé le championnat maintenant. Oui, oui. Ils font déjà plus que nous. C'est un 5 matchs. C'est un 5 matchs déjà. Voilà, donc 5 matchs. 5 matchs, donc c'est déjà bien. 5 matchs, mais nous, le premier tour par éliminaire, nous avons le tour par éliminaire. Donc 7 matchs. Voilà. Donc c'est là au niveau des joueurs, c'est qu'il a Doumbia. Doumbia. On a gagné un guerrier, vraiment. Absolument. On a gagné un guerrier sur le terrain. En plus, c'est un jeu dans l'axe. Oui. On a gagné un joueur, il donne un très très bon joueur, Doumbia. J'espère qu'il va continuer comme ça, Inch'Allah. Il a aussi un autre joueur, je pense qu'on n'a pas tous la même façon, on n'a pas tous la même connaissance pour le football, mais il est un joueur, Ben Zayed, je crois. Oui. Ben, joueur qui il s'en va venir, je pense. Absolument. Que ce soit à la gestion, à l'équipe nationale, mais je vois, déjà, il est grand en taille. C'est un international. Il a pas mal de talent. C'est un international, donc voilà. Doumbia, j'attrape Doumbia. Voilà, Doumbia, Ben Zayed, il est gaucher. Ben Zayed aussi, c'est un joueur, qui porte là. Oui. Ah voilà, il est grand en taille aussi, même si il est grand en taille, mais il y a vraiment, je le vois, il joue bien. Franchement, c'est positif, j'espère que. Il y a aussi une chose aussi de Mohamed, la GST quand elle joue sur le gazon, elle donne vraiment du bon football. Absolument. Donc, ça l'a aidé quand même de jouer sur une pelouse, il aime gazonner comme ça. Oui. Et franchement, ils se sont battus du début jusqu'à la fin. Oui. On a vu le match, on était un peu tendu joué parce que c'est normal. Vraiment, ils font l'effort وتغيمنا وتريحنا دائما تسهل انما لا ديفونس ما لا اتاك وي زميلتنا في الكره الميكيتيك لعب لنا دائما على فينال بيتيت كو كانت تسمع بحال ils ont très bien joué surtout la défense à Seguesegina je pense qu'on n'aura pas de souci au niveau de la défense à Seguesegina. Juste une petite question de Mohamed, parce que cela, on est juste avant. Oui. Il y a une qui appartient à des poules, c'est pas qualifier d'autres joueurs. Oui. Et le cas, vraiment, c'est le cas, ça serait une très bonne chose, parce que. Absolument. Mais il y a un nombre limité à qualifier pour la CAF. Donc, mais là, ils ont qualifié le nombre nécessaire. Ils seront obligés de retirer les licences de quelques-uns pour qualifier d'autres. Voilà. Mais nous sommes des bons joueurs, vraiment, parce que il y aura des matchs dans le championnat, l'entraîneur, il va voir ça. Il va les joueurs vraiment qui sont du lot, qui méritent vraiment leur place en Coupe d'Afrique. Donc, il y aura des petits changements qui vont être positifs aussi pour l'équipe. Oui. Voilà, donc, السيد عطلان بن محمد باش كدينا بليك voilà la plan الفرح et puis félicitations il faut rester unis autour de la GSK on a l'équipe gagne la direction gagne c'est tous les enfants de la GSK نحملوا كل GSK les joueurs c'est tous des joueurs de la GSK il faut rester unis voilà c'est ce que j'ai dit absolument voilà Mohamed, bonne soirée, puis je laisse. Voilà. Merci à vous. À la prochaine. Merci Mohamed. Inch'Allah. دالين لا سلمك علي صبا صبا دمو سلو ديو صونية كينيا لي صونرية كينيا c'est des appels. Oui, que c'est des appels qui n'arrivent pas donc à accéder à تصدي السوالن دونك كنت عطي لها عليا إلي كان دا شي تولى غير الماتش بوسا أمشيش يعجب باسكو زرا يعجبك. والله كليك يعجبني بيان
تاكتيكمون ميم لي جوار يعني وي كان بيان يخش شويه الميليتير شويه وي لي جينيوس انا شويه ديكسبيريونس وي ça reste surtout les défenseurs malien franchement دومبيا ذكرى دومبيا ذا الحياة ذكرى ذا الحياة اني كان سكن سوق روس زميرنا راه سوق جاوس زميرنا سوق عبوس زميرنا راه سيد مرنوس زميرنا راه فوالا c'est un très bon défenseur سيد كوليبالي قاعد ديجا ماليان دومبيا كما كني نقرا كني انسستكيض ساون ام جرجر انسستكيض ساون والله يلا بلي الحيض non c'est un très bon défenseur franchement pour un premier match باش هو السنه ولا النظام فرانشمون سير بزاف نوعي بلوس ils ont bien géré la situation hein. Oui, même l'entraîneur il a bien géré يعني شابه ما ندير ليه بغى يقدنا وكذا يقدنا احنا بدنا وينو voilà حكيم سي لونجلتير حكيم دي لونجلتير لا سلامك حكيم ام كتسيري الصبا صليت لاباس دار واحد سعيد والله صبا الحمد لله ولا فؤاد يسوى لا غيد من بعد صفر شي طوحه فؤاد دنوغ الغورك فوالا دونك حكيم تولى الماتش السام نعم تولى الماتش voilà j'ai félicite les joueurs et surtout كاع كي تسميت كتشي il y a quelques joueurs qui sont sortis de Ndombia, même la latérale gauche, il était hésitant شوية première mi-temps. Il a 22 ans là. Oui. Il a deuxième mi-temps, il a une très bon avec le travail. Il faut pas avec le travail. Je pense qu'il a un grand avenir. Et l'ensemble de l'équipe, ils ont tout joué. Apparemment, la GSK, c'est que les joueurs, même ils sont. Apparemment, GSK absolument. Même dans des moments difficiles, des moments de transition, il était un peu difficile, la GSK, en général. Oui. Mais apparemment, GSK, absolument. Et je félicite aussi l'entraîneur. Oui. Le plan de jeu en place, il était bien. Les joueurs, l'emplacement des joueurs, la tactique. Absolument. Il y a eu un petit même les Marocains مع الاخر وكانوا نسعى لي ماتش ولا نكثر مع اللي توش دو بال نسن عيان صح ويضرب بين وثني كاع عيان كثر نغا سلمك الحسين لا سلمك الحسين فوالا امك تولى الماتش الحسين ولا ولا كون ديريكت وي وي داشي كيعجبني ديس داشو كيعجبنا ديجا شو كونطون من لا جاسكا تربح باسكو لا جاسكا فوالا اون دي سبورت لا جاسكا دونك اوني كونطون من نربح وي Et puis, j'ai constaté une chose que quand même, il y avait un travail qui s'est fait, la preuve, les joueurs qui ont été pris. Quand même, ils ont démontré qu'ils ont des caractéristiques balistiques sur le terrain, qu'ils ont volé ces joueurs, les ballons. Oui. C'est des jeunes joueurs, pointus à bas prix, mais voilà, ils ont démontré que c'est des joueurs de valeur. Donc, les gens qu'ils ont recrutés, c'est des professionnels, donc ils ont bien misé sur ces joueurs-là. Et franchement, c'est des joueurs valables, bien. Oui. Maintenant, j'espère qu'ils vont préserver ce groupe, parce qu'il y a du talent dans ce groupe. Et ben voilà, donc je souhaite bonne chance à la VSK. Et j'espère qu'ils vont... قراتي سدوم هذا مكان فوالا ان شاء الله تبارك الله مازال لي زوتوماتيزم مازال سي البريمي ماتش نو با ميران جوجي كوا كو سوا كي لي جوار كي لونترينور مي
مازال جي اس كان نقص خلاع الحمد لله يا ربي. ابسوليومون ابسوليومون. هذا هو الصح. ذا شي كيعجبني مليح كويس ديال الماتش السكي. والله الدمع عند ساعدك الدنيا عيونهم مسلحي. السي زيتنا تفرجوا جي اس كان كيون المعاوزة شوية باش هذا زهر. تفرجوا جي اس كان شوية طنجي ما غالب. Juger même des actions mais dans l'ensemble, on n'est pas des experts, mais il y a avoir de faire. Le match, on a subi le match. Mais il fallait faire ça. Absolument. C'est le premier match, nous on a 5 ou 6 matchs. Il fallait faire ça. لو كان نلدي شوية اللعبة هذا j'ai remarqué il y a pas de la cohésion مازالو الولاية الحالة مليح. مي الحمد لله هذا هو الصح. ليسونسيال من الربح سي سا اون روتيان لا فيكتوار. كان باش نبونسي شويه بزاف اون فوا العقل ان شاء الله دالي صبا رونطري. الماتش بوسا داش تولى الماتش بوسا كينيا كي الزارات ديشيري لا جيتكا محمل جيتكا يا ريشن من كل حاجه وما ديالو بريكه تيسالي ابسوليومون اني الدنيا تسلضي مال الى هنا كنكون نهضر ساكي في الماتش بوسا كينيا ما توالات اي با خلاص فوالا دواكين بغات نسن فوالا جي اندرا ولا جي اسكا دوبي لي تاني 70 اي با طربيا محمد كان خالف لا عمال وي يفوتكو لا بري اسكا اي لا في ان بيبينيير ابسوليومون تنميرتي كثورة نكون اي سمح نكون نهضر في الماتش الا كنسمح سويه ضديني راي نزل
مهدي سيدي عيسى. مهدي سيدي عيسى، لا سلامة كان مهدي. أماك توالى الماتش الساكيني؟ ولا الماتش تري بون ماتش. وي. اش كيعجبنا كي ترقص؟ لا جي اس كا l'a fait un exploit en battant une équipe en pleine compétition. Oui. JSK, c'est son premier match. Absolument. Et avec des jeunes non connus. Absolument. Donc, chapeau bas et l'ancienne direction qui a déniché des talents pareils. Absolument. Et sans oublier l'entraîneur. Absolument. Il a fait un match plein tactiquement. Voilà. Il les a bien préparés. Donc là, exactement. Donc l'ancienne direction, ça relève que des joueurs, que de l'entraîneur. Absolument. Jusqu'à JSK, jusqu'à Barça. Merci beaucoup, Mahdi. Voilà. الزولم قران صدام وحان امتي تسيلي صافا الحمد لله عشتني عم تسيلي والله صافا الحمد لله. داش تولى ذي الماتش تولى الماتش والله ما وين ساسا بون نوفيل جو بيانتو فوالا روت فوالا سنتربح الحمد لله. ستون شجع بصراحة غين شوية ميميتي تغير سيد مورنا وعاد شوكولاتة مليمي فوالا تربحت سي بون يعني ميم ورارن ذي العاليت فان ذكرى يورارني ديوفرارن كيني اديني المزوير دومبيان سورتو دومبيان فريمون فوالا نسا فريمون يوفرار دا ساكيني يبان بلي سي ان كرون جوور مالوروزمون يبوي ان افيرتيسمون مي ولاش فلاس دواكي كان يزبط ماشي كتقاس الناس حنا ماشي كارطون تصبح ماشي كارطون نو ماشي كارطون روج نقل قريب انا سلم يا هذيك من الناس الدوان انتو الى قل محذره فوالا. النصر انت تسول بالنصر نصر فلا سلم وي. على كل حال ما في ان بون ماتش مالغري سي دي جون هكا. وي ابسوليومون. Malheureusement, heureusement la nouvelle direction, ils ont fait le pas Ben Saïh et Ben Abdi. Absolument, tout ça. Ils ont fait des bons matchs, les Ben Saïh et Ben Abdi. Heureusement que les jeunes, ils ont fait le match avec Ben Abdi et Ben Saïh. Absolument. Dommage. Les deux joueurs africains, ils sont des bons joueurs. Dommage ولاش يتبعوا عليا ولاش نزل هذه يغني. Voilà. معليش pour le moment on a fait un bon match نقابل ان شاء الله نلعب خير. المهم le gardien il est meilleur le gardien. Il est bien. Il est bien. Il est bien. يسمى هذه بلاصي مانيش. très bien. mille fois اخلي gardien وذاك عندنا كلاس ديالها. وي. يجمل الحال تورا نولي غنجوج. والله غير لو غارديان والله غير سي تري بون غارديان. سي فري سي فري. اسمه ساسيموح. سي فري il est sûr de lui il est bien il est bien. والله غير اللي بيان اللي يسلمك هذه فاطمه مانيش مليح. ابسوليومون. سيرتو معليش كنا انني سي دي بون جوار مي دومبيان اي لاريير غوش ني سميث. وي. والله يزرع بيان في لابارتي ان شاء الله نربح الروتور. ان شاء الله كملنا كان لازم نقول بلوس ارزاد. ان شاء الله. من الروتور Normalement, ça va être le 23, puisque le 16, ça va être le 23. Normalement, mais Mazala, c'est pas... Voilà, c'est pas encore fixé, mais normalement, ce sera le 23. Soit le... Eh ben, ça, merci. D'accord. Bislama, bislama, au plaisir. Honnêtement,
كينا كنت نودا والله نوي غير هكا نقال فراغ ني غاس بالك وسعنا ليكسبيريونس مزيت اتسيتيرا فينالمون ولاتن صافا سلكني ما نسنكني وثا ذا شو كان ونسترى ذي غني باللي يورادن نغتر بعد اني لفار المروك وجيدنا مليحة يعني هذا دنيني اتصل رطاج يخدمن وسعنا راه ويذنوتني اكم الخشياسكا وسعنا راه امبيوتور ذاينيتني خصن ايني غيوغني يوغن ذي تمثل تكيني مي ليسونسيال نكوني نربحد نربحد ثمليلي ساكيني د الفل عالي وين دي تدون بول لاجياسكا ارزات فوالا لما كان ودي السوالا عمر سي في زوزو عمر دي في زوزو لا سلامك عمر راه مشيت تسيرة صافا الله يسلمك ذاك الدينير وي Je suis content malgré bon وي يعني عجبنا يعني الريزلتا كيخدم لها سي بون ريزلتا malgré que bon فيني يعني je suis pas يعني totalement satisfait techniquement il a donné un bon résultat وي وي إلها مي كيش بيد ربي جياس كان مازال خدي مطاس وي مازال تخدم مطاس وخدمة لي جوار الهان هكا شوية وي مازال صافاش وخدي جياس كان مازال تخدم ان شاء الله ستار بون بينها وي تبنينها ان شاء الله تكمل هكاكي مي مازال الخدمة ان شاء الله كان ستابيليتي كنشوف نحمل ستابيليتي شنو جوست كتفورمي جروب وي كتفورمي جروب هوموجين رضولا هذا عطلت كوسا فوالا يعني ستون ايكيب يكون في حال تجيب بريكيس فرحان هذا الهام وي مي فو با ديك الخيمه اللي اسمها كاتني شغل بوف بون شويه ليموسيونيات بون وي نقيون هذا اللي سلا قديس ان شاء الله ان شاء الله تيدير ستابيليتي باش كاين ستابيليتي يخدم ليكيب يكون يبغى ليكيب تجي كتشوغل من ليكيب جون بوجات الا كل جوار نيرتي من عامين في السنين 4 سنين ولعب لكن ابسوليومون كتشوغل ياك ويا تكون وين تزمر ما غير تسولم ديما النمرو يا كي تسولي وسال 0772 13 88 88 خاص ماشي اون ديريكت ليميسيون تزمرم ذي لا جورني تسولم مالا ذي سواعة دازمر كون نورجستري وكون نساعد ذي سويلت من بعد ليسونسيال ادينيم اول نون غفاين يتعيش لاجياسكا لا تغا اين يعني نداب خضار وديرني نكوني اكوني نسجل اكون ادنا هكي بول ليميسيون هذا تعدي باش خاصو الطيف مرا 26 فايبر من بعد ذكي خاطر طاسي دي سوالن كون اديني اول نون سوا كيني او نيني جا كون ذي خير لنا ارتفات